Maya payabak po ke ko nga na makiramdam karing radyo at manalbeking kaya katamong online live streaming. Pag masusyan tayang ngeni ing banalamisa, para king Miyerkules ning mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Ing kaya katamong kapag masusyan ning banala Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Ronnie D. Cao, Kura Paroko ning Parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abi-abi tayang ngeni kanta, ing dalit a pamuklat. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alap sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatang kilig, tungkuling mahabalag. Anting metong ng balayaning Diyos, sabi-abe tayang yampang iting banalamisa, king lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. Ing kapayapan ating lugod, kambena ning kasalpantayanan, ay pagkalob na ning Diyos impa at ning Ginong Kristo mantabe sana kaya kayungan. At keka antimurin. Maya payabak kaya kayo. Maya payabak po among. At kaya kung pong kakaluguran ming makirake, makisametong kaniting balamisang darawon tamo, kaya king radyo ning Arkidiocese in San Fernando, Pampanga, king DWBL 91.9 Bright FM, misan tapang adwan ing grasyang makaparikil, ban kanita, bulalag na ning Diyos ing kayang kaya pan at kayo pa yan, at maging dalan itiban, mipalata mo at tumula. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo, at ipaniga po tamo king ginuing patawaran ng pon, pasik na nga nakatamo. Aminan ko. King Diyos sa mamamakalulu at kekayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamanu ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, urinita ipanigapu ko kang nuwa ng Mariang Kapilanman Virhen, kareng sablang anghel ampong banal, at kekayo kapatad, ing ipanalangin niyo kuking Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos alubos mayupaya, pakalulwa na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alananga. Amen. Gino pakalolo. Ginoo pakalulu. Kristo pakalolo. Kristo pakalulu. Gino pakalolo. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, baligdan mo kami at pakiramdaman mo ring panalangin mi. Kapamilat tanding maya pa dapat tuturo mo, sopan mo kesanang sumupil, karing kaya kaming katawan at bagbayo pilubluban. Iti aduan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Makinamdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamabasang iba't libro ng Honas. Mixalita ng pasibayo inino kang Honas. Nga na, Honas, munta ka Ninive. Ing mayupayang syudad, at sabihan mo karing tao ka rin, ing minsaheng binyeko keka. Inya may mintuya iking Ginoo, i Honas, at mintaya Ninive.
Ing syudad aking dagul na, mangailangan at aldo para lakaran, uli na ning maragulyo. May laos ning miglakad kilub ning syudad. Kay ba't ang may kalakad metong aldo, migsalitayang masikan. Kilub ding 40 aldo, malasakya ing Ninibe. May niwala laring memalen na ning Ninibe, king mensahe ning Diyos. Inya, pikayarira king ing balang metong, magumpisa king peka maragul, ang gaking peka malating dili, may sulod lang imalan ang magaspang, ban ipakit da king sini sila, king depat dang pamikasala. Inyang abalita na ning ari ning Ninive iti, tinalakadyang ibat kin trono na. Likas ne ing balabal na, may sulod yang imalan ang magaspang at linuklok king abu. Pepalwal yang metong akapabaluan karing memalen na ning Ninive. Nga na, iti kautusan niyang ibat king ari at karing pamuntok na. Alang mamangan metong man kaya kayo. Makabawal karing sablang tao, baka at tupa, ing manganla at minom. Sukat lang misulod imalan ang magaspang, ding sablang tao at animal. Sukat yang manalangin taimtim, ing balang metong king Diyos. At sukat ng gulutan, ing ugali ng emayap at eustong daraptan na. Mapalyaring alilan na ning Diyos ing bantana. Mapalyaring enemimwa kaya katamu, at etamu malawos mate. Ikit na ning Diyos ing depatanda ring tao. Ikit na king likwanda na ing dapat dang emayap. Inya binayo na ning Diyos ing bantana, at ena nabalawos ing sinabi ng parusan nala. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman metanggian. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggihan. O Diyos ko, malunos ka kanako. Uling ning maranggul mong pakalulu, wasan mo ring kasalanan ko. Wasan mo ing sablang kakong dewakan, at linisan mo sa bla akong pakasalanan. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggihan. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko, ibayo meng pinubluban ko, at katapatan ibemo kako. Emo ko tatabi king kekang arapan, melalako kako ing espiritu mong banal. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggihan. Bulaburiring sakripisyo, nung ali, keka, kakulang iyampang ni, mo katulan ayen adororkuran. Ing ayen ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu. Ing pusong sisisi at magpakumaba, kapilanman tanggihan. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggihan. Parangalantaya ing maya pabalita. Gayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka. Ing Ginoo mantabi kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa ay ba't king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Nga nang Yesus kabang pilulupungan dering dakala tao, karabak daring tao king panahunay te, manintun lang milagro, dapat alang miyabiya karela subali mo, king milagro ng Honas. Nung makananuyang meging tanda, Jonas karing tao Ninive, makanyanya namang maging tanda, ing anak ning tao, para karing tao king kasalukuyan.
Kingaldoning pamanukom talakadyeng reynaning mauli at pamarsalana na laring tao ning panahon ay ti. Buling menibat siya, king kasulok-sulukan na ning yato, ban makiramdam king kabias na ng Solomon. Dapat may git siyang epalak kang Solomon ing atyu keti. Kingaldoning pamanukom talakad na ring tao Ninive at pamarsalanan da kayo. Uling inyang dimdamdeng menaral ihonas, ginulot na karing karelang kasalanan. At sasabihan kung matni kaya kayo, may git siyang epalak kang honas ing atsyuketi. Ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Gaganakan ko atlong banwa 1998 hanggang 2001 na niyang milistino ko anting chaplain King University of the Assumption. Pero may balik kong pasibayo at maging director ng campus ministry office 2007 hanggang 2009. Ating metong karing akayabeng gwardiya. Misan, linapit ka na ako. At yun ako kanita king Archdiocese Sign of Our Lady of Lourdes at 2009 hanggang 2013. At ako yung maging rector kanito, manibatan niyang malaharya at kay may buklat niyang pasibayo yung santuaryo ng Apong Lourdes at may balitang ausandang autonomous status. Itang may kawani niya yung pamanibala ng santuaryo ng Apong Lourdes king parokya ng San Guillermo karin king Bacolor. Gaganakan kayo ng gwardya kasi kitang panahon ito ay magobra. At pila ng beses may kalapit ka na ako manyad saup, financial. Although siyempre, yan naman makatakaраguling ay saup. Pero ini man mumuling basyo. Pero minsan, ay isipan kong sinobre detang saup abinya kaya. Pero ang intention ko, akit na itang mas mawalagang saup. Ay abri kong ibiya kaya. Detang gagamitan kong stampitan ng Healing Heart of Jesus. Binili ko king sobri, inabiya ko retang saup ababiya kayo. At kay ba't asabi ko kayo, migit ka rin ng financial saup ababiya ko, sana akit may ining makabili kayo ng sobri, mas makasaup ya kaya ka. Pero may lungkot ko kasi wala mo yung panakit ko, mas matulaya kitang financial saup. Ano, lamo antireta. Pero kapanwalan ko, itang stampitan ng Healing Heart of Jesus, may kasaup na karyang dakal, manibat pa niyang mumunalang lumwal, pegawala reti 2004 pa, at ang aking panahon sa lukuyan, dakal na larin ding masakit, mipaldan at kinayap. Ing nasa ko mo, sana aliwa mo itang financial saup at tinggap na yung ikit ng makasaup pala kayo at mamaya kapaldanan at mamaya tulaking banang tauli. Pati sana itang stampitan ng Healing Heart of Jesus, mo kasi papil mo kabud ito. Lalo na nung ipasyag ing matibya kasalpantayanan, maliharing mipala at akamtan ng grasyang pakayap. Kita mo siguro metong kung bagay nga ako pentig kalungkutan. Uling nung misan king biya ating bagay na eta mo pala akakit o eta mo buring lawen at iti pala bagyang maula aking banantauli mamiyakya katamong tula. At makanyan kang lalawen ng ebanghelyo at nung pansingan tamo o ining Ginoo anyang lapitan de at adonanan mala ing spesyag na ning Ginoo karawak na ring tao king panahon ay te manin tunlang milagro dapat alang miya karela subadi mo king milagro ng Honas buri nang sabihan ng Ginoo atin nang mibiya mala atin nang mibiya grasya itang kitang panahon ng Honas at may banggit siya pa Solomon at titimid na ning Ginoo ing migit kareti ing atsu at iya ing anak ning tao at ing pamupos sa dakin ng ebanghelyo asabi ning Ginoo at sasabihin kung matni kaya kayo may git siyang epalak ang Honas ing atsu keti buri nang sabihan at intamong akakit bagay maula pero migit papala kanito ing malyarita migunam gustong ating bagay maula tintang panamdamang tula. At kambenan iting paganaka, babiyan niya naman maning ebangheling panagkat, maglawetang bagay maula, sukat iting ikatula. Nanupin kayang bagay itang maula, amalyaring
akit tamo, o mekad sukat tamong lawen, ban kanita kaya katamo mamiatula. Napon, metong karing parishiner ko linapit at matulang te pasalamat. Kasi kapilan pa mo, migaga na kaya, uling suspetsyanan ng doktor at inyang sakit, anya migpa-check up yo. Migpa-blood chem at nung nano pang procedures ing megawa, bang kanita mo mabalo nung nano talagang ang tunay ng kabilyan at panamdaman ng sakit. Pero napon, kami kapag-publish yo, napon anyang mikit kami, as naging kasaya, uling sabi na, Father, normal lang ang puring resulting ka na akong check-up. Tadiwas kitang mumuna ng o impression na ng doktor ko na posibleng masakit ko. Panwalan ko nga na atinyang grasyang pigkalubing nga pong Ginoo. Anya makantayang matula uling ikit na itang bagay maula. Anong no midi na niyang pamikatagon at ating tingga pagrasya kitang kapanula ng ating niyang kimtang kapaldanan. Mekad ba kanya ng adwan kaya katamo ng ebanghelyo ing pakibat? Kailangan tang maniwala ban akwang akit ding mala. At ini mo mekading diferensya king may basang ebanghelyo karing dakal atawong linapit king ginut maninton pang tanda. Manyawad mala milagro. Ban kanita mo mekad maniwala lang. Mapaliharing masanting baligtaran niya. Kailangan lang maniwala ban kanita akit do, ing dakal pang mala. At iting krasyang kaya katamong adwan, ban kanita, ining adwan na kaya katamo ning may basang ebanghelyo, kaniting sidya kong pabakalayamano, meto nga tanaga, buli ng sabihan, 4 siyang linya, makuyad yang tula, balang linya, at inyang 7 silaba. At piyabi-yabi lamo naman deting paganaka, panagkat at pakibat, at makanya niyang mabubuiting pabakalayamano, at iting adwa na kaya katamo ng ebanghelyo kaniting pamigunam. Maglaweng bagyang maula, tang sukat ikatula, kailangang maniwala, ban manakit pang mala. Lalo na't titimid na ning ginuking ebanghelyo, ing palak yang migit, karining simbit la ng mibyan ng mala, kang Honas at pati na kang Solomon. Nandin gaganakan ko rin yung mapilang sinimbaking parokya. Kitang misang alas 6 ating tinagon may nibatan lakarin king Pescadores Candaba. Regular na lang sisimba, pamilya Manarang. Karing may ngalabasan naldo, may ka-development naman ating niya kasing nodules ining masakit at dinatang itang punto na may yakit na melatila rin nodules. Pero nandin, kay Bating Misa, linapit laka na ako, kaya bining asawa na, at atin lapang kamag-anak katiki from Zambales, Jonel, uling atin yung sakit kayang prostate. Ketang kapanol na may katanggapyan namang grasya ining kamag-anak. Matuladang bedita ka na ako ng pamilya Manarang, tao Kandaba, na ala na luret ang nodules. At kabang magmisa, metong pakaring mag-serve EMDC, magdalang tula, uling pasibayang may kapag-serve. Uling malambat mo rin, pilang bulan, makalwal, uling masakit siya, tud, brother Fertap niyo. Pero karing may alabas na eldo, ang ganan din, makasuyo niya naman, ang metong EMDC. Anyanyang lumapit siya naman kay Bating Misa, matulay at pasalamat, kitang pamamanga di kayo at ngayon may paldan at makapag-serve niya naman ang ting EMDC. Pero eko kamalayan, metong papala ka rin si Simba, mag-serve yan naman king parokya, metong ka rin katekista, member niya naman yata ng Legion of Mary, Sister Linda Alakin. Lumapit siya ka na ako, isipan ko mo, bala ko yung sabihan ng tinanggap kapaldan tang kayang apo kasi ining kayang apo, actually apo na kayang tud, Igael, Jan Alakin, overdue yo. Inikwa ng may kapangan dinat ining anak, keng dinat ng imana, nyanyang ma-CS yo, aliwa mo ining imay may CS, may opera,
patining baby ka kabait-bait pa mo uliping may kapanganyang dinat king siya pupuna ng ima no uling may overdue yaking kayang apa mag-stay ka rin. Balak sa iting ibalita na kanako pero ako sukat isipan kanya kasimbulan ng October may kasisya kang right breast kang susungwanan at kay bat may biopsy at may positive breast cancer. At sinabi na pa ng doktor, kailangan niyang operan, tanggalan ng buong suso. Pero napun pa lang magpa-check up yan. Yung dialogue ng doktor, it's a miracle nga na kano ng doktor. Nakakailangan ma-opera. May palda na ka, kinayap na ka. Yan din, kay Bating Misa, may bugyamang mangaga, kaya sobrang tula, uling kukwento na ining tinggap ng mala. Kaya, siyempre, mamiyatula. Yan, makanyang tamong pasyag in kaya katamong pamaniwala king Ginoo. Kalupan na ning pakibat ayadwan na ning kaya katang pamigunam, kailangan tang maniwala ban akwang akit ding mala. Uring nanuman ning gawa na ning Diyos, nung itamo bisang maniwala, itamo akit itang babian ng mala, kaya katamo munyatula at makanyang tamong lubos pang mipala. At anting pamupos sa darake ke ining karagdagang punto, metong yang kayadonan, tinpang akit bagyang mala, magtiwalang tinpang mala, ban akwa tamong mipala. Nung waman sinabi ng Ginuking Ebanghelyo, karawak na rin taong king panahon na ite, manin tundang milagro, dapat alang mibiya karela subadi mo king milagro ng Honas. Naman ketang marok tamo niya, manin tuntang milagro o mala. Naman ketang etamo maniwala, migit lalo na magtiwala king Diyos. Doon mekad, dening babiyan ng mala ning apong Ginoo, ang gaman king panahon ng salukuyan, pamikatagulaban kanito, mipala tamo at tumula. Pero kailangan tamo mong maniwala, magtiwala. Magtiwala. Ban kanito, akit tapay tang aliwang mala, may kadeta mo pa ikitwa pansinan, o may kadatin niya pang daptan maulang bagay ing Diyos, mala at tuturing tamo ban kanito, akwa tamong mipala at kimban ng tauli, akit tapang maglapo ing tula. Makanyan da ko ngayon agkatan misan pang pasyag tamo ing kaya katang kapanaligan king Diyos. Maniwala tamo at kaya magtiwala. Tutok ng ing Diyos, bangawa yung baging maula, aking ba ng tauli kaya katamo makaibiyatula. Migit lalo na deti, maging dalan daw. Bata mong lubos mipala. Adon yening grasya ning Diyos, ban makibat, kining panagkat na ning pamigunam, maglawet ang bagay maula, sukat iting ikatula. At adwan ning grasya ning Diyos, para king karagdagang punto, iting kayadonaning pamigunam, tinpang akit bagyang mala, o magtiwalang tinpang mala, ban akwa tamong mipala. Manahimik takim makoy da pinanit banyarap tamo king Diyos, yung kanya-kanya tamong kayadonan. Migit lalo king panamdaman tamong sakit, physical man iti, emotional, psychological, spiritual, maging dalan sa iti misang darahon tamo, ban misa na pang ibulalag ng Diyos, yung kayang kaya pan at kayo pa yan, at mga inturin tamong kamtan, yung grasyang pakayap, ban kanito, bulalag ng Diyos, yung bagay maula, karing babian ng dakal at miyaliwang mala, akya katamong maging dalan, ban kanita tumula, migit lalo na mipala. Talakad kong ini, para king panalangin ng malda. Kaluguran kong kapatan, migit o kumulang kaluparing udyo, king panahon ng Jesus, alos ela pa, o ela apapansin ding alang patlod at andang babian ng Jesus kaya katamo, nga tamong manalangin. Ginoo apakibatan misaning awos mong magbayo king biye. Ginoo apakibatan misana ing awos mong magbayo king biye.
Para king kapulungang katolika, ya sana ing maging mayayaki tatanda para ka ring sablang tao, bang akit da ing misusundong obra ng pamagligtas Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo apakibatan mi sana ingaws mong magbayo king biye. Para ka ring sablang pamuntok king politika, akit do sana ring tandaning panahon, ako kulisak para king kalayan, hustisyang panlipunan, at pante-pante katuliran para king sabla, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo apakibatan mi sana ingaws mong magbayo king biye. Para ka ring daralan kasakitan, ring miapektuan king COVID-19, karing makalugmok king drugs, karing anak mi paimburisan, ing karelang pamangailangan, saup at lugod, pansinandasana at tanggapan, ding karelang kaparang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo apakibatan mi sana ingaws mong magbayo king biye. Para kay katanga makatipong keti, akit talasana at damdaman, ding parala ng tanda ng Diyos kay katamo, king kalikasan, king biye, king maliliari kay katamo, king aldo-aldo, tang pamibye-bye, apansinan tala naman sana, ring tandang pawaganan tamo king metong at metong, king kapagnasan tamong lugod, kapatawaran, at pamakidamayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo apakibatan mi sana ingaws mong magbayo king biye. Tanggapan na sana ni Diyos ing kapasalamatan at sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring padalada, makayantabi kaniting kaurasan, ring kapagnasan na paralada, ring kiyakatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming. Karing miyayaliwang programa ng kiyakatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ng kiyakatamong Arkidiocese. Iulino sana, king kerya ng maligaya, ring kapatad tamong mayaw na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo apakibatan mi sana ingaws mong magbayo king biye. Banmisa na pang ibulalag ng Diyos ing kayang kaya pan at kayo pa yan, kapamilatan na niting banalamisang kaya katamong darawon, kaya king radyo ng Arkidiocese, king DWBL 91.9 Bright FM, ban mga intulid ding balang metong kaya katamong ining makirakya kaniting misa, kambering kanya-kanyatang pamilya at pakamalan, lalo na rin masakit ang membro king pamilya, masakit ang kamag-anak at kakaluguran, masakit ang avid viewers, ting miyaliwang programa ng radyo ng Arkidiocese, bigit lalo na kaya kayong kapatid minginit kakaluguran, akarake kasametong kaniting misang yampang ban kamtan tamo, ingrasyang pakayap, kailangan tamo mong maniwala at magtiwala king Diyos, adarapat miyaliwang mala, bata mong tumula at mipala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo apakibatan mi sana ingaos mong magbayo king biye. Iyabetaya naman ing kapagnasana ning aldon ang kebaitan tintin tayag. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo apakibatan mi sana ingaos mong magbayo king biye. Ipaming at yubanwo, ibuklat mo ring matami, ring puso mi at balugbog, banakit do ring tanda alang patugot mong ipawaga, at ipayabot mi king metong at metong banketo, iting kekeng yato, maging lalo yung masanting ayatong atok nangan mi, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dali tamo po para king pamagsadya karing ain. Manalangin kayo kapatid,
Baning daon tamo matanggap ya arapaning Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning ginuiting daong karinggamat mo, king kapurian po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang iba't king sablang binyem mo kaya kami, darawon milareting ayin king kaya kang dangalan, gawan mo sanang sakramento, ning kaya kaming kaligtasan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ya kaya kayo, At keka antimurin, itasyo na ring puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Gino at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampom matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba, Diyos king alanangga at lubos mayapaya. Iting maula ng panauning grasya yung regalo mo, king kaya kang pamilya, ban makapagbayo kay pilubluban. Dinin mo keng sikanan, ban padalisahin din kaya kaming puso, ban asupil din kaya kaming hilig, at kapamilya taniti, malaya kaming makasuyo kaya ka. Tuturo mo kayong mibiyabia kaniting lilipas sa yato, kabang ding puso mi, makayat na laking mapupos sa yato. Uli nito, kambering sablang koro, ring anghel ka rin, banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe, alangtok ng babiya kapuryan kaya ka, at ngaming kakanta. Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu, munti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalat para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yeso Kristo, at tatandanan mi pa kanitang biyang mi panganyayayo, at bayo na kusang dubdinauning biyen na king pamaylasan pon kamatayano. Kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, pirasuning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti, ikayuan at kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinwang niti karing disipulo na nga na. Kuanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayon pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako.
Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. King kamatayan linupig mo, kamatayan King panasubli mong mapit, sibli mo ipiero. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulungib pa, in kamatay ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya kaya kay ting tinapening biyang poning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kami matampang talakad arapan mong pon sumuyo kaya ka, ikamingan sanang misilusulok king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay espiritu. Ganakan meway pahing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambya ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Arsobispo mi kambya ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang Kapampangan, at ding sablang pariyang pon diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawag king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, pangadimila, ding pakamalan ming mayango na biye, at misan mi pang daganakan itang panawon, kaya ka o Diyos, may niwala at migtiwala, king niya sa ating bagay, may rapat, imposible man, pero maging posible, at maging mala, akya kaming, maging mala, akya kami, memyang tula. Nya, adwan ming idala mo lo, ding pakamalan ming mayang unabi, at ding sablang mayang unabi, king pakalulu mo, kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat, magkamit king bialanang gaban, kambiyanin mo na Virgen Maria, induning Diyos, kambiyan ng San Jose, ing esposo na, kambiyanin mo na Apostol, kambiyan ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambiyanin sablang banal, ami biya kalugod-lugod kaya kaking kaya kabaning panawon, apuryan ang pon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagumning banal ay espiritu, sablang parangal ampon ligaya, kaya ko o Diyos ing panglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen. Kambening kapanaligan king Diyos, ang malingap, kaya katamo, king pinandit ning pamangailangan, kaya manatili tamong maniwala at magtiwala, at siguradong dakalyapad daptang mala, at kaya katamo, munyetula at maging dalan, bata pang lubos mipala. Nya manalangin tamo, antimo no makanano nakatamong tirong Jesus. Isang bagay ing nagdiumo
makikabos mo kami king sablang marok, oy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligayo, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kaya kay ingkayarian at kayo pa yan ang paninigaya manggaman king alananga. O Diyos, save paming, ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik nan ding kasalanan mi, no na yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ampon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Antimong anak ng Diyos, ning kapayapan, pugayan tayong metong at metong, king waganing pamesa metong antimong mikakapatad. Kapayapan kaya kongan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan. Ibigay kay kami kapayapan, ibigay kay kami Niyo ing kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, yung ginutang Yesu Kristo, yo ing pekamaula, agrasyang pigkalob ng Diyos, pan ing tao, mi pakayap yo, at magkamit kaligtasan, doon tamong ini itamong sukat, maniwala at kayo magtiwala, ban king biye, tangal tang dakal amala, akya katamong munyetula, at maging dalan, bandubos pang mipala. At tuntang initang agkataning ginuban makisulo king kayang dulang. Gino, e kumatampang tanggap keka, dapat iyagas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. puso mi gawala para que ka o kinupag-isala wabalisala ikamuing karatunanda Kinu ke pamunta ngini nga chula wa chula ke ka di manu ning kaligtasan ding amanu ning biye at lugod puso mi kawala para que ka o kinupag
Ginoo. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, ay makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umekamu man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, mo sana'y pahintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod kapilan man, kamig kulang king pamamiyemo, kaya kami king pamanganing biye. Pasig na nga na sanang lalo ni ting Eucharistia, kaya kaming sikanan, at idala na kami king kaligtasan, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Masanting ng paganakaning ebanghelyo, kaniting misang kaya katamong darawon, nung no, atin niyang grasyang binying Diyos, kanita tanggaman ngeni, eta naman itong pangtanda, kailangan tamo mong maniwala at magtiwala. Ban kanito, tingdi, manakit tapang dakal pang mala, at makanyang tang tumula, migit lalo na mipala. Ganakantala rin, ing atlong punto ning pamigunam, ing mumunang punto meto yung paganaka, ustong ating bagyang maula, tintang panamdamang tula, ing kadong punto meto yung panagkat, maglawit ang bagyang maula, sukat iting ikatula, ating katlong punto, metong yung pakibat, kailangan tang maniwala, ban akong akit ding mala. At iting tanaga, magsilbing pabakalayamano, maglaweng bagay maula, tang sukat ikatula, kailangang maniwala, ban manakit pang mala. At katataw diyan iting karagdagang punto, metong yang kayadunan, magtiwalang tinpang mala, ban akwatamong mipala. Kaniting dakening misa bayin tauling bendisyon, adwan tamong misan penggrasyang pakayap ng Diyos. At samantalanting pamigatagon, kaniting mumunang aldo ng bulan ng Marso, mitud diyang aldo Miyerkules, at insanang mumunang Miyerkules ay tidebosyon, lalo na kihinduning alalanggang sawop, maging kasangkapan niya ban kanito, tanggapan taming grasya, king pamamilitan ng Maria, inginduning alalanggang sawop, lalo na't nung ganakan tamo, ing mumunang milagrong depatanan ng Ginoo, merapat siya, uli na ning pamamilitan ng Maria, king metong akasalan king Kana Galilea, kaya paltandang alak ding bayong kasal, at ikit ng Maria ing pamangailangan, ing kabilyan, makanyang may maralan, at liapitan ing bugtong ng anak, may niwala, na ay pagkait ing bugtong ng anak, ing kayang kasupan, ban kanita mitok ng ing pamagsaya, at yamig kamali Maria, uling itang danom mapebili ng Jesus king tapayan, meging manyaman ayalak, makanyang tamong hening adwaning pamamilitan ng Maria, kaya katang indo, ban mi pagkalubing grasya, at etamutok ng magsaya, kambering kaya katang pamilya at pakamalan. Nanong manahimik tamot na naman yung kaya katang kayadonan, pamangailangan migit lalo na sakit tang panamdamang physical, emotional, psychological, spiritual, mangintulid tamong tanggapan, ing grasyang pakayap. At king pamanyawad tamong sawop kang Maria, anting induning alananggang sawop, miyang pang tamong atlong Bapo Maria. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ginong Diyos at sukaya ka, noon kakaring sablang babay, at kanya pa naman ing bungoning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, Induring Diyos, ipanalay mo kayo makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ginong Diyos at sukaya ka, noon kakaring sablang babay, at noon niya pa naman ing bungoning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, Induring Diyos, ipanalay mo kayo makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ginong Diyos at sukaya ka, noon kakaring sablang babay, at noon niya pa naman ing bungoning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, Induring Diyos, ipanalay mo kayo makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Induning alananggang sawo,
Panalangin mo kami. Inggino, mantabeya kaya kayo. At keka antimurin, Malugod at mayupayang Diyos, iyatsat mo ring mayap at mayupaya mong gamat. Tagkilan ming balang metong kaya kamit mayapang paluban, king mabirog ming katawan at pangatawing grasya mong pakayap. Banano maning panamdaman ming sakit, physical, maniti, emotional, psychological, spiritual, kamtan miing malagwa at lubos sa kapaldanan. Payabot mo naman at pagkalob. Karimasa kita membro ng pamilya mi. Ang gana karimasakit ming kamag-anak at kakaluguran ng grasya mong pakayap. At yabi minalaman o Diyos ding ang aliwang masakit na papamangadi kaya kami. Lalong-lalo na rin masakit na avid viewers at listeners ning radyo ning kaya kaming Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM. Amaki sa metong mekad kaniting misang miyampang at maging karimyalong programa. Lalo na ning Aldo Biyernes ning bengi king healing program aking lagyo ng Jesus. Pailala meeting kapag nasa mo Diyos king mahip mong kaburian. Balo mi kaya ka alang imposible ing sabla kaya kang apapalyarian. Nyamang intulin mo kaming pamatulan o Diyos at makanyan kaming lubos pang mipala kaniting mala adaptan mo agpangking kaburian mo paralan at panahon. Biya mo ngin, grasya mong pakayap, adinan mo kaming kapaldanan, kamiring pamilya at pakamalan mi, at adon mi iti lagyo ng Jesus. Amen. Amen. Labing adong Jesus, 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 Jesus. Patulong ng San Fernando, Ipanalangin mo patulong kami. ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo San kami. Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo San Padre kami. Pio ng Peltrachina, Ipanalangin mo kami. San Camilos de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Birhen del Pilar, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pasiben Viaje, Ipanalangin mo Birhen kami. Mater del Rosa, Ipanalangin mo Birhen kami. de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluan mo Sagradong kami. Puso ng Jesus, Pakaluluan mo Pakayap kami. ng Pusong Jesus, Pakaluluan mo Tatlong kami. Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldanan, O Diyos, at pakayapang lubos. King lagyo ng Jesus, pagkaluming grasyang makibat ka rin kaya kaming kayadonan. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming pamikatagon. Ban kaya ka, O Diyos, manatiling maniwala at magtiwala. Ban kanita, tangal kaya pang dakal at mialiwang mala, kaya kami mamiyatulat maging dalan, ban lubos keng mipala. Makanyan mo kami ngayon panuwanan, O Diyos, bendisyonan, king lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, maglawet ang bagay maula, sukat iting ikatula. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat at maya paugto po kaya kongan. O Virgen
sablang tukso at marot, ibiyebo